Pe ano fa tu fo le I know le maua ainga ana le ai le fionga pa ia le atua. I don't know pe fa fianga po afo lingo le nei ainga pe ana le tu pa ia. Wa le tele te mi mate vivesi ele maua ainga. I will only say let's go back to the word of God. Let's see what the word of God says. Wa nice I will fa sino manga. Ia o te tonu fo ila nei fast food to sanga talu ma fa ipuipu. Ia lo ma se vai ma nei fast food ko sang. Yo ia le to ni so to le fanga ga nga kai mi. Yeah, but the Lord has been very gracious to us. And so the fefila nela tatu talo no al maftanga ungali. Ia o maftanga nei e talo no i nai fa fita uli fa le ungali. Ia ma me o lo fa penana fa EFESO soni atato ungali. Amen. Focus on the family and the divine structure of a Christian family. Or the structure lea, or the mea na whaavai lea tua, or the mea na whaapea nao na tuue lea tua i le amatanga. E whaavai ei mene i o ngari. Wa uloala iau, o le whaavai lea, o le whaavai lea e manui ai u ngari i e usita i le whaavai lea mana mai e Yesu. Or tele o ngari I maso fa sofa la ai some of them are into their ono le fa fitauringa fo le malama. But let's talk about the divine structure of a Christian family. Number 1, leadership. Father is the priest of your family. O le taitai, o le tamā, a o lau susunga o le whaitaulanga sili a lou ainga. Father is also a king, and I don't mean, when I say a king, I don't mean that you're going to rule people. No. When I say a king, when I mention the word king, according to the Bible, I am talking about your role as the provider. The king's role in the nation of Israel is always to provide for the people. So when I say you are the father, you are the king, I am not saying that you are going to be the boss of the family. Or the king. It means that your role is the provider of the family. And I say this, the woman is not really the provider of the family. The king is the provider. Yeah, I don't know. Never time you lele wo fainga luenga na tina ya ma ave oisi vo ila ainga. The mother is it's a main provider of the family. That is not right. That is not right. The father must be the provider of the family. That's your job as a father, as a priest. When I say you are a leader, I am talking about the influence power, the ability of you to influence your family. Influence. Meaning that the father is also the role model. You are the role model. Whatever you do in the family, everybody else will copy what you're doing, or at least they will learn from you. Father is a priest, the protector of the spiritual atmosphere of your family. Le atmosphere fa le nganga o lo ainga o la nga luenga na fai o le leo atmosphere fa le nganga o lo ainga. Father must always close all the doors. Okay, lo fa kuna fai ko alale. I am talking about your role as a father is to close all the doors. Your job is to close the doors. Let me just briefly touch on Tina. Tina, or our role to le ainga, is a helper. Now, I saw the KENESE more fight up a lusum levan. I'm more o masi feitau man.
Ia fo ele atua ia te ila ua, ma ua fetala iatu le atua ia te ila ua, ia whanawhana wia, ma ia uruola, ma ia tumu ai le lalolangi, ia whato ilalo iai, ma ia pule I sami. O le verse le I'm looking for you as a helper. I think that's a misquote. Na whaia ili tina o ia o le fesoasoani. Where are we? That's a misquote. The woman was created to be the helper. Where are we now? Look for the verse. O le dominion ngā ia ile whai upunu ngā. Yeah. Where are we? Whai upe fia? Whai upe lusa fulu. Let's have a look at verse 20. Mole lauma. No, that's not verse 20. Come on. Look for the verse and then let me know. Ole mele na fayel tina, the tina was made as an itza, meaning that you are the helper. You are supposed to be there to help your husband. Fai upe fia? Fai upe luz fulu? KENESE alua fai upa luz fulu. KENESE alua fai upa luz fulu. Yeah, that's right. That's the one. So ole fafinela na faya ele atua. She's an itza. Itza, it's a Hebrew word for helper. It means that the woman, you take your husband. You take that husband and mold that husband to be a godly man. Now, husband, they come from a very broken family. Or the role is to take that husband thinking about God. Like se o langa role leo il tamafo ile te inga fa le nganga ole ainga. So tina, that's your role. Your role is to help your husband. Your role is not to boss your husband or to rule your husband. E ke faya lo le meanga, then you are opening another door to the spirit of Jezebel. Once you dominate your husband, onga e ka kala lo leo le fai ko ia the Jezebel spirit to walk into your family, and before you know it, that's why it's important to always go back to the Word of God. Well, at least that's what we did. I will say to Soy, let's go back and see what the Word of God says. We will always go back to the Word of God. Fall into place. It's a dysfunctional home. That's why it's very crucial. Children are obligated to obey their parents. We can't demand the children to obey us. You get it? You get it? In order for the children to submit and for Father, the priest
if you fail to protect the spiritual atmosphere of your home, everything else will collapse in the family. Now let's go back to the Word of God. When Adam failed to protect the family spiritual atmosphere, the family began to break down. Let's have a look at Mata Upetolu, Famole KENESE. KENESE Mata Upetolu. If I tell man if I upuna, well, 1 to 7, but if I go menga if I upua. Wasili le tamai le ngata I manu umole vao na fai le li ile atua. Wa fai mai oyen fafine. E moni e ana fetalai mai le atua lua tele a aila au umol fatoanga. O Natalia toile on fafine le ngata. O fuola au fatoanga mate ai lava. A le fuole la au o tutonu fatoanga. Na fetalai mai ai le atua au mate ai. Kelo le lo mata tol tala le. But listen, this is what happened. O ngā luenga a kamusa ka ngofai, o le protect o le atmosphere o le ainga, tono lau ngāri. But here's what happened. Satan came and talked to the wife while Adam was still there. O a kamusa ka kaunga ia pui pui ngā lo ngoko lua, wungi kalango ia sa kangi. But here's what happened. He was there and Satan came and talked to the wife while Adam was looking on doing absolutely nothing. But now he allowed Satan to walk into the house and began to have a conversation with the lady. They were just talking, but here's what happened. The conversation led to the fall of mankind. Here's what I'm trying to let you understand. And make sure Satan does not talk to the wife. Ele me se soka ko ke va kia sa kangi lo sa vali mai ele me se soka ko but ole me ma senga kupu le ai ma sa unga luanga e ke le kakalo ele fai ka usa ku sipa ia e ke le active lo langa fa le nganga ya e ke le popole o ia pe fai se lo ku pole pe ke kalo pole la me la fai while you are doing that you are now allowing Satan to walk into the family. Because you're not talking about God to your family. Because your family don't hear you praying. Ole avangoa foi la nga sa kangi sa ko kongo la nga le ai ma se upole aku o manifesti ku kongo le fale. Ale ai no se upole aku o manifesto. The next thing that will happen is Satan will walking and talk Satan's talk. Ale si le me wo lo inga we are as a father I kongo lo ai. E ke le ko ka fia fo isa o pa ka ngo soak the atmosphere ile anointing. And a way to do that is get on your knees every morning. Made a massive commitment to praying every morning. E alua ku sa kangi ko lo ai o lai manifest le upu le malau ka kalo le kongo lo fale male upu le aku le ko ba ku sa pele fe sa kala pele fe sa kala your life o lai soak oil upu le tu ko soak lo lang de dalo it's enough to keep Satan out of the house. Okay fai aku ki oko o le hango kama o le fa kamala ye la ko langa. O isi kama e fai long ko lua. Oh, como é que ele ro? E a ngofo le ai, ele fai cousa ku sipa ia ke le kakalo, ele ngau loko ele ali. E se vai ke lo ka ko ngari, ya le o mai mafka. And I tell you, if this matters to you, if this is important to you and the welfare of your family, you will have come and listen. O le fo ke fa ko wi ku ko ngo wala mal loko pope. Ele fai ka ngau ku sipa ia. Wole fo ya uya okay ka ule mala se mea pa wale mea ngo lo ya ma ko ainga o mo ko mesia a very messy family. I've had a lot of pains of half brothers and half sisters ke lo ai o fa so o me e fiku ava lo ko lu su lo ma ko I mean lo kama sorry lo kama
O lo ka mai fiku ngā wā, ko a lua se furu lua mako. O uha brother Samoan sister, o uha aia uia le ki ngāo ngika miki I menga kukupu. There was a lot of problems. Au ma fo to pulmera because o kile ma malama lo kama le ma malama ma kwa le ai se ma ko bai. Ba wan me ma ke ma malama. So of mali tu mo ka se we to le di u fe lo ni su fo lo wala ta se ma to. Ya ma ko ile hai ma se connect no nga me ko ngona fion pa ele tu. Le la fa ko au fa ka wa wir kus pa ya mo ma malama. Ngo uloanga loa uia ele kai nga lafa lo malama ele kus pa ia. O walu no fo ia uia la ko o walu la kus pa o kiri ia ki fa se au. Ngo walu lo fia malama ia fion pa ele tu. Chalu a onge nga malama le ka u o le mele ka lo ngoi le upole tu. E ke kali kongo le ka u o le me nga ka kupu kongo lo wa. Fai upo e ono. O malonga kalangoa sa kangi ya Eva. Fai upo e ono fai mai ha. Ono pa aia tūlea fa fine le la au le leipe a ai. Ma ua matango fie mai. O le la au fo ia o ngae maua le poto. O na tango ile o ia ilona fua. Ma ai. Na ia avatu fo ila na tane whaatasi mai ia. Na ai fo o ia. Fonga lao ko. O le conversation lenga le kia iei akamu. Lenga kalangoa ia sa kangi ya Eva. Fa pea a kamu ele hiu se me sukulanga le manga ia. But because he allowed that to happen, okay mako au ki look au fai kamu kala le o longa ile fa kamalo ngi kamalo so. And I tell you, there are so many irresponsible fathers who just don't care about the welfare of their families. Okay, vai falar isi kanga. Eu isi ainga. Kusa active le fafinga I le falenga. Har kama lo so le makua ile ke ha. Kama lo ia so le ngofo me pepe se ngofo se kanga pe se peva pe se. I challenge every father because every father must be the one that is so active. O e ai ka kaunga e active kongo wainga. While your wife is asleep and while everybody else is asleep, you get up in the morning and be active. E le ai fo se kanga kai fa pedi le ba. Ya kongo fa pe ma ya ngai ku ma lo sunga e ke le fa nga luenga lo su. Ya ore wo pasi ma le 8 nga sa o fa nga luenga. A ua ko e lua unga luenga full time. Ai le ai se onga pese misi e kia. E le ai se loku ke misi la sa. O ke loku ia sa uma ai lua unga luenga full time. O ke fai nga luenga masuka si po il fikur kai ao. Le si fai mai o saula ko miro mo ko fai nga luenga ko il kai ao le fikur af kaula afoloko. Between jobs o ke moe. So le ana o ke ma uia. I had to stay active because e ka kaunga provide me mono wainga. Ai le ka kaunga leave outlaw o langa faleanga. Yes, I made a lot of mistakes. I made a mess of myself sometimes. But it's important to understand. O e ka kaunga e active lo wainga. Fa upo sufitu. O e vetala ya tufo ia atamu. Wa e usu staile upo la wava, ma wa e aile la au na o fai atu ai ate oe, na whaape atu e awa te ai, o le mea lea, ua maalai ele lau ele ono oe, e te ai mariti ngā yaso umolo wola. Kusala fa mai lolea kua ya akam. O wai fa alongo le upo lo kolu, ai ke roe. O le mea sawa. O le ale mea la fai, ua fiu fa finga ia e vava ai ya akamu po le asanga leadership e provide. Hei ma se leadership, o le ale mea la fai fa finga. Wa le si la le mea, linga le fie tika malo lo e fa finga. O e fai fa finga, o e makua e posi ke, makua e pei o le poso le ai. O le fai la me lave. Ua fiu le fa finga e whakali kali ma se leadership, makua ile ea ma se leadership. O le ale mea la fai, la o finga o mga, o le finga o kakau longa lead nga ia. Awa ka ma loya makwa ile active nga leadership. Yo isi la kai me pe ko ia finga pe. O le finga le so o le pule o le finga longo lo. Ka ti no o isi ka ma lo. E ki nga so le
Ola fa lawa kui fa lunga si fa finga ia o manga o finga ia di pa aku. There's no leadership provided. Le me fa la silinga leanga. Fa ia ku ka ko o nga leadership training. E kere susu mai la susu ngal kama. Ngai kere lo ali. E nga ku la e fo le sitina e fa penga nga li la ia o ka ka ia la me la fa. Le fa la le melen tupu la inga le. Fa mai le tua wa e fa longo ile upu lo jolu. Nga la ilo le tua ele se leader fa finge o a kamu sa ka unga li but he failed to provide his leadership. Amen. Yo. Ya vai la ko nga breakdown o le structure le nga fa aku le atua o le kamalo e leader o le fa finge submit nga breakdown o le structure nga o le mea mua la nga kupu le ainga le o le malepe o le relationship. Let's have a look la ile kusia KENESE lona mata upoe tol ya la kilo la ile le anga o le mea tupu o ile breakdown o le relationship le fai upo e fia sufa fai upo su kolu ma sufa mo le Leauma na fetala ia tu le ile tu al fine se ale na meu e faia ona tali mai le fine na fase se mai le ngata ia teau on o ai lea na fetala ia tu le ile tu le ngata e sidi lo mala ia manu vai fa no uma ba manu vai fa uma lava le vao ina o e faia le na mea e so solo lo manava o le fuefu te ai so uma lo wola o te whaatu puina whaitanga ia te o lua man whawhine o lau whanau foi malana whanau na te tui momoina lo uru a o oi e te tui momoina lo na murivai me moamuanga malepe i le leo si kai o akama eva o le me moamuanga malepe o relationships e whai kau e nga whai mai o te whaatu puina le whaitanga i le waha oe malana whanau. This is talking about contention, it's talking about conflicts. So se kaimia ka ke leo si kai ai le structure leo o mga mai le atua. There will always be a breaking down of relationships. Wa ulanga la ya uia, ele ma wa ngari. Ya ele se fia mama. The first 3 years of our marriage was hell. And then so mai le mai si kausanga o le makwa fai nga ka nga kausang e le ngi kausanga fai ngofi o fa fi kauri fo isu ngari e le make counseling e ala ko fa pe o ko makele yu mai we've been there, we went through all of them. Well, maybe that's an exaggeration, but most of the problems e ma sangi yu ngari ale la wo mai lo e nga o ma so se kai mala ma ki ko e se ma conscience ma ki ko e ho le upole ko. What does the word of God say? O ira le nga o mai ma u fa le roll the soya fa mala o roll 1994 the whole year we had no conflict, we had no fighting for the whole of 1994 o le record la nga fa ku ma nga yeah, so 1995 things got better. Because la lu kau mala me le fa mai la piong pa ia le tu. And then a lot better now. A me vala ke va koi, kau ke veve sia. Langa le kau ke manga nga e ranka ko inga le mele. A ka ko ngol upole ko everybody who's ka ile mele mai lo upole ko e ma ngai ya ka ko ai. Amen. Ya, na tato tilo la i lesi a inga kongo le fionga pa ia le tua le maa ngai o le mena na tupu le a inga. I tell you, there's a lot of stories in the Bible that can help us shape our marriage. Wa uloa fo ia uia. E le ai si whakai ka inga piko si ringa maa ngai ia. Ngai lo mei wa kusi e kongo kusi pa ia e fisosoangi ka kou ngari. E ngai ia mawhai o nga whaale leia ka kou ngari i ma awangi ka kawa i misa. Ma onge lo ko fusu wa isia o ngari e fusu mai al fal ka la sa ku o lo ko fai fusu anga ia ko mai
Al me si lava Afrika ku sa pe ki ro fusu ai ro mai pe lu. Awai le sa ukala pe pelo la ukala va ku this is the testimony. Ma mai ai Samoa. Ka minga yo ele vang mango. Awai al ma fere ki le mama ko ele ma mango foi. Ya e ke vai nga mai ngai. O ngo fa lo inga le wa si. O ki fia la fai pai postar. E ala me ala fai. O walu la o mai kanga ko sa o le fia so le halu lo ko mai sa ko mai ka vale ngai. E ke vai la ko o mai kanga. Sa wa ku le ko o ko halu la ko ha me so. Ia o sa le po. Na hunga mal malo si kanga ka ia nga mai po. Ia nga umma la nga malo si o mo li ka sa fal ma misa. Ia o isi la so lele ma ke misa yang alo lo so ia faila ngai puki ya walu la mai kan la hunga e ka umang fail ma misa ya umo ko ya mo moli ko sa ko fail ma misa ai ko ke lo la ko kanga ka umang el mako pai po studying but not all of them but 99% of them are now pastors e ai malaki o moala o talo sanga o Andrew o kanga ka umangi life if out there all pastors right now ai o mai umal mako pai pa study le fa okay lola o le grace o le atua sa ma fai nga single up pa le mele nga uloinga this is what I've learned po le ha o failures nga ye mo fa le kong the preaching of the word of God will never return void when anga le fa ma kala pa when the word goes forward, it shall establish and accomplish what the word is saying. For God is ready to perform his word. No vai tu olha le fi. Po a me le ka ki fio. Ko anga pe sau. Fio pe a sau pe. E fio ma ele sau. Wole lo la po le ala si me ma fa ngo so so angia ki oi. Ale wo lo ya uia. The way we did it, we failed, we stumbled, we made a lot of mistakes, but we kept on doing it until the Lord helped. Amen? But when I look at the finger, I look at vai vai. Boangi me fa le kong. Fa o mai pia. Sa pe ke lo fusu mai o mai ila ke lo fusu. Ya wa ke lo isi so mai si ngari ngo fodisi o ngo fodisi o. Yeah, kau masuk salah pe ya safu sufo yo mai. Let's have a look at Job chapter 1 verse 6 to 7. O le tasi aso. Ona o mai ai leo atari o le tua tu mai lumo Yehova. Na sau ai fo im satani fa tasi mai la tau. O fetala yatu Yehova ya satani. Wa e sau e mai fea. Ona tali mai ai leo satani ya Yehova. Ua fa pea. Ua o sau na u fa lua ile lalangi. Ma fesava ya ya. Alesi la inga le te fia share to le fefine. O yopu malon to lua malonga ai. Ole mea na fai le tu pa ai fai tau le mata upu le mal fai upu mo. Nga kango le tu ku ule mo le pa si oile. Si oile a ingo yop. Job placed a hedge. It's a wall of protection around Job's family. If I count out Kalala, Satan tried to get to Job, but God already put the wall around the family. If I count Amatanga, if I mata upunga, say if I'm mole say elunga fai upumo. But me o yopu, o le tangata mi o tonu, ma le tangata tauleleia, ma ele isi kanga ke kukusa ma yopu le leio longa olanga. So I count me mole la mo. Taile nu o usa le tasi tangata o lona ingoa o yopu. Na saola na mio a lea tangata. Ma lea mio tonu. Sa matau foi o ia i lea tua. Ma alo ese i mele anga. Ai lauko, o le melena fai e yopu. Because o le o langa o yopu malanga ko mi me lea tua. Kanga o lo lea tua ku ule pae si o ngai e yopu molona a inga molona to o lua malana whanau. A e fai kau le mele fai e yopa mai. Le kaya o poa, e ala yopu. E fai uma i al taulanga mo lana whanau lava. O rongo winga lai ko o whirwhanga o yopunga e ko se furu ka mai ki ang.
O se furu ka maki longa winga e se furu ka ulanga mu e fai kaya uma. So you can imagine la. O longa winga let's have a look at it. E fia ka o povi le ka minga. Ole afirma kupua. Let's say ya fe ka la le povi. O longa winga every day e se furu wa fe le kupe fa alu fa ye. Ai afa pe fa la o povi ai o puia. O longa winga e se furu nga povi every single day. Afa pe la se furu povi e pepe la so ka se fa ye tau langa mumo langa fanga. O longa winga afa akele ya fiku o fi povi. Ele vai a circus. Leauma yaso se lau fa sul povi. Kasin masinga. So you can imagine all menga fire kan kale o yopu a. Pa e ko ke longa yopu ele ma fa yopu pa o ale menga ma fa yopu. Ma fa yopu ele a mi tonu ele ola mole atua. Amen. I will see the mele atua because of his life and his righteousness God put the hedge around. Ai ko ke longa la ole mea lenga makala kala fai ko esa we sa kangi because ya mi ole anga ka ko wi ngo fo ko ngol far because ele lu ngari o inga la le makala kala ale le malaka ka uma lu ngari ile ko ya la me fa ile ko ngolo le ko ya ku le pa si o ile ngari. Amen. Ole menga ngalinga ko ele tu ole pale si oyo wa fiu la sa kange kau sau ya yo po ele ma fai. Amen. Sau lo le ele fa mai la ta tu pa ya wo ole si aso e o mai ai angelu lumo le tu ai sau we mai ma sa kang ole mena le ke fa ko ke o foi ole anu sa kang ile mena ye le ko aya. E pe kau mai fora fai punga e marifi. Fetala ya tu Yehova ya satani. Ua e sau e mai fea. Ona tali mai ai leo satani ya Yehova ua fa pea. Ua o sau na u fa lua i le laulangi. Ma fesava ya ai. Le ala fa tu lo te. Nge ke ua e fa pea ele o fa lua isa kangi. O le fa lua isa kangi le laulangi. Ma kilo le lua ngali. O lai fe lo isa kangi le lalolangi ele on vongo sa kangi lai fe lo ila ngale fe mai kala bis bai o le fisi le ko o fe sai e fe mai o sa o fe lo i le lalolang fe si le ko le ko wa e kilo i fo lai la o no yo fa po va wa fe tala ya tu yo va ya satan e ma fa e la o no yo a wa le ai se ta se tu sa mai i le lalolang ku sa le fe lo isa kangi le lalolang a mai o fai mai sa kan o le wa sa fa lo le ya le ko la sa kilo sa kan ya yo a mai lo le tu wa e va i foi la o ngo yo po ma ka ki ale a mi o ton wal dangat ma sa kan i ngo vai ma mai lo sa kan kangola ave ese le pale e ku ua e si o mi ya yo kangola ave ese le panga nga va ile wo fe ku o yo e va fonga mai la. Living our lives to please the Lord will cause God to put the protection around us. No wonder elenga successful ngari ia fa maong ideri. No wonder elenga manguia a ingo kangaka nge mo kwa ko mitle le. Because when you give your whole to the Lord, God puts a hedge around you. No wonder why elenga successful el ngari. Amen. No wonder elenga manguia lo ngari. Because I like kilo mai le tu le langi. It no me la fai. We are committing our lives to the Lord. We are praying every day. We are reading the Word of God. We're giving our lives wholly and totally. God put the hedge around your marriage. Fai mai la kala sakan. Angale hai le hedge nga kango kula ingo yo wa le vango pa ia yo. Ya, a le me foi la te fa tu. A ku ele tu le pa e fiu sa kangi ko sa wele e sia va ngo sa kangi o mai ya yo. Amen. Ya, ma le fa punga so on ya.
Kangola, pai punga so. O le tasi aso, o na aia i lea mawhinu waina o na tali imo na fine. Le hets lea, ave ese lea le pā lea. E a pātulo wa aoma e tango atu ia na mea uma. Pena tele fai ea ia te oe o luma. Meaning, wafai mai sa kangi le atua. Kangola ave ese le hets, ave ese le pā le pui hai. Ia ngā wheku ulo le o iopu. Amen. Wa mai o le atua le whai upasuma lua, wale lei. Alu e whai lau e sāre e kango le olo iopu. A wale lei le lau kango ave ese le o se i testi o e pe maka le la testi iopu. Pa ua la kai minga mawhai inga pa isa kangi ai iopu. Inga ua ave ese le wall of protection. A kongo whai la ngā ke fiu e su e po lalme le inga whape ngā le lua lunga li i maso fasofa ma lua kau e misa so. Aya. Wa malepe lalo le pa. O le wha vela o yopunga ave ese le atua. A o le pa o luanga malepe le lua me ngai fai le lua le usikai ma le fai kauru kusi pa ema le lua le ko anga i deri. O si wha ala kanga lea e wha apea mai fo ele mai. O kua le lua pa la me la fai lo kono. Sometimes the problem is not your wife. Sometimes the problem is you. Okay, this is a testimony to the glory of God. It was tough. She did not understand. E ka kaunga e o sa ima e kaunga fai o oe le kamalo a whapea o le e whapea ngaro o luke whakua uia langa nengo kou sua ia uia ia e whamalo si o le li a ua whawai vai no kolua ko anga o le li e iai le aso e whai e le atua le whawe a wai e ala whainga kuwainga o ngane lofo ipo o ua mio ngai whai anga ua e whai kaukus pa ia ma e ka kalo e le li wanga le pango le mea ngai whai ngā lo complaina ma lo complaina ma lo ko lua fa fea ma lo ko lua fea pa la me ave ngal complain ai ke le ka kalo e ke le ko anga le ri e le fa ko lo kuspai. I don't know how you're going to change the situation. Amen. Ja vi ele When the wall of protection was removed by God, Satan attacked Job's family. Ya vaila ia il fai uposu tolo fasu bolima fa bai nga tau sa kangi se fai kau mai nai fai upo amol mole la. So ona ai ile ma feinu waina ona tali mo na fine le fale o la to so lu matua. Ona saule o le tasi au na ia IOPU fa pe mai. Sa suatia fa nua e povi. Lo fai tau fale. A le mea kupu. Kasi ale aso nga wipe te sa kangi IOPU malang fa. I mean ia lo IOPU pa to lang fa. Can you imagine the man a kupu ya IOPU siang whangau in one single day he lost everything. Ya maka ukia le alanga la le mele akuso le testing o IOPU ele le mele le fa pe nga fai se fa ka malo IOPU o le mele testa IOPU. Ale o ke fa ya ku le mele e lalo le pale sa o mai lo masaka ngia. Ai ala nga lalo le pale io ka ko amio mata upe lo fa upe fitu ya wa attack le kingo yo sao lo fa upe iva fa fonga la auto maka uki o kala finger ko lo yo ia ona fai mai ai leo o lana va ya teia wa e tau fi mau pe e la wa mitonu ina fai ia oe o le atua ma e oti ai. While your husband is really going for the Lord, you must follow your husband. Awale mele na tupur ko lo yopu. Kusai on fire yopu yeleli.
Ia e vai varfinga ia pe le ke I mele kupu. Whawhenga koro, ale ko ke loi lang kala lenga whai mai. Leo ka kolo lang kala whai mai. I ngā whe ku uia oi lea tuama e oki ai, that's a solution. A la tala iupu mai ia, o le whai mai e tau tala mai oi le vāo whawhine, vā lea. Ia, lesi whailele songa mo kakau, ki ngā. If your husband is on fire for God, you follow your husband. Ai a whela pe ale on fire malo. Ia follow oi lea kua. Pe ale on fire malo. Ia oi. Iopo e whasuma lua whai upo sfulu suma leono. That was the story of the complete restoration alea tua ia iopo. No vatu lea. A whapea ngai kia mio konga ai ea me la kupolo ngari. Keep on going, keep on doing it. You can never know lea so koe sau lea tua restore mo mea umo vale kong. For us, we remove the wall of protection by ourselves through our disobedience. O kako, ele o le wole, ele evese le ko ele evese sakan, ka ki ngo fa ka ko ma ave la le usika. Ma le fa long. E wa fonga la to, o le mele le to no ma fa ma oya, we will go back to the word of God and extract the principles. Or principle, I'm just going to run through the principles very quickly. To go back to the word of God, Father, you are the decision maker for everything concerning your family. Physically, mentally, socially, and spiritually. Oltama o oe whaiele whai ungo le lua a inga. Whale anganga, mea le kingo, so se mea e whai. Ia ela watula o whai te ingo. When I made a decision, se mea le ma ua inga. Well, let's begin keming ma maya inga. I made a decision, we're going to move to New Zealand. Because e yei mafo anga menga lingo mga oi, whaile mea na. So God bless us with ia malimena fa manuia mai le tua na lengo wo o mai sila. No uloinga ya wia, o le tisise le o fai, o le tisise ngo uloinga ya wia, it's for the betterment of my own family. Yo, yeah, it didn't go well with my mother-in-law. Yeah, ole ma ole misia le maftanga mafkanga I kaunga mafuka ile ainga. But I had to make a decision, and it was very difficult. Ele fai ngo fia le ma bangai. But I had to make a decision. You have to make a decision for the betterment of your own family. Decision. You as a father made the decision. Why? Because you are the leader of the family. Amen? We know for 40 years our marriage survived, and we are here today after 40 years. And we know Number 2, Father, you are the provider for the needs of your wife. Tamaloa, o oi providing your need to olua. Your wife wants some earrings, you provide the earrings. I'm only joking. But tama, olau makafa yoi o le provide mo lo wainga. Mana onga lo o sio to lua afia na mi sio to lua se vai mulu umi o lau sunga e providing se vai mulu umi. Number 3, you must protect your wife from everything that may endanger her life physically and spiritually. The policeman is not the protector of your wife. Awal kele o mele wenga, kusa will protect ele leo lo kolua. Ia pe protect for ele nei palo kolua. Ia protect for ele kaso no lo to lua, ia polonga anti polong kinga foi. Al makafa yo inga la sunga sa ko fa yo le protecting o lo kolua. Kano si ele mo ya ka ko le me.
Amen? Number 4, you must sustain peace, harmony, and unity between you and your partner. Kamaloa, you must maintain and sustain peace, harmony, and unity. Number 5, you must shower your wife with the love of Christ all the time. Papa Samoa, faka ele lo to lua ile lofo Yesu. Number 6, you bring direction for your wife to follow. It is not right for a man to follow the wife. The wife take the leadership and the man to follow. So the wife says, we turn left and we turn left. That is not what the word of God says. You as a father, your role is to take the leadership and your wife follow. Ya kongwe leto te fa fonga o si latina po si foi fa finga apia se pe ya le sa o pasta ya le la fa tu langa le amela fiong pa ya le tu for us after 40 years wo ulo sa no ulo sa o ulo work e work langa le um survival ma ngari fast food to sanga ne and we're loving each other a lot better than we were young. Number 7, you initiate action. You initiate action and plan for your wife to follow. O oe ke te saininga ia me ka kaunga muli ia lo to lua. O lau sunga tama. Number 8, you must receive all the information from your wife before you make a wise decision. Ai le fai le fai unga tama e ka kau unga maua mai information mai tina. Ya o te vatu foi wa e si kai mi foi le I made some really rushy decision without gathering enough information. Ai manga umia le fia maua mai ni fa matalanga mai lo to lua. Ia o nga whai e lo leo lau whai unga. Number 9, protect your wife's feeling and emotions from being hurt by your strong, harsh words and your quick temper, accompanied by your manipulative and dishonest attitude. Yeah, I'm guilty. Because I had no idea what I was doing. I did not understand. That's not an excuse. Really, that's what happened. Okay, le ifa alongo va kasi ya unga wola ifo. Okay, le ifa alongo yese fa ifa o hangi me fa apea. Ho au kwa fa ka uge ya via la kama nge yama mo kamala mana fa apea. So there was one level nga nga fai mele wa ka nga fai ma fa nga ngari e mala mai ole ma fa singa ma fu nga ngale fa ka ko ma fa nga ngari. Awa le fa ka ulong i va apea. Ole mele sa ka ngo loke melunga pule la ele o fa ya la. Halleluiah. Ole la o lo inga ele ka unga ko e ai misal me fo lele ole fa ya lu mo ka. Yeah, but well, we do that all the time. Let's go to the wife. Wife responsibility to the husband. EFESO 5 vai po lusu fa alu fale feita wai kusi lalo. You must submit to your husband in the yar fai kau me fa mol molela uma. Ia o to usu stai au to lavatani. Fa pe ona usu stai leli. A wa ole tane ole uluia ole ava. E pe o ke iso foi ole uluia ole kalesia. O ia foi ole faola ole tino. Ole nei. Ole fingela. Ole tina. Leva matus paia. You submit to your husband in everything.
Alale wingo le me ole submission. Submit means to stay under. It means okay usikai faile me la fa mai elo to lua peke manga o yai peke le manga o yai, you just simply have to do it. Afong mai la kama. E ala nga posi ol fa finge la nga kene mala malama le me le fa singo me le fiong pa ia le ko. La fair masikoe le leia. Ole ngā luenga ka malo e whai, makua i ta saa loa lofa, ia e makua i ta saa loa lofa i loko alu. Ole ngā luenga le whinga e whai, submiti le wa ai ngā lu to alu. Ia. Pakari o epeke, ma o epeke le ma oe, au punga le fiong pa ia le atua, that's what the word of God says. You must submit to your husband's decision at any time. Whai lol decision o loko alu, al mea ka o whai, follow lo moi. Ya, ale ma ua ainga ele fa pe fo ele le fa pe o ke le fa longo le mela wa tela steme ma si finga mai. Me au fa ko, fi wa fa ko e ke le fa ya mela. Ya o te fa ya so vai. O ke fa longo to ya o lo talinga nga vale. A te fa longo ile tu lo kalinga ka makap. Ele fai ala, ele fa pe o le taking ala advice. A lu ke fa longa ku lau advice ngai ai. Ai fai ala decision o ke lo o kala fe ngai male mele manga o le tu. O le kele la yo decision, o fai ala mele nga manga o ile ku la manguia mai le o marke me le. O te fa tu foi, e ka ua yo le mele o lo mala malama le mele fa mai ele tu nga fai le o decision. O ki nga la fa fonga mai ki nga you listen, you give a godly advice to your husband all the time, but your husband has to make the decision. Ele fai al menga, violating the foundation lenga mai le tua. Problem and trouble will always hit your family. Amen. Support, number 5, support your husband through prayer and fasting, spiritual encouragement. Support loko lua. Langa tisise langa fai. Support loko lua langa. Eloinga wa fai ako pe. O loko lua fiu fai ako. You know what? The best thing you could do is get on your knees and pray. Number 6, respect and honor your husband in front of the people or wherever you go with him. Ya e respecting a loko lua lumo kangaka. Number 7, adorn yourself only for your husband. Okay? Tina, valivali tato laumata, valivali tato folinga, wa umame ke valivali, e alanga e valivali, e kele valivali Moses ya kangaka, e alanga e valivali, e tilo mai lautane, e te oe okaso au lele. Olo ofu wela e fai, you're only adorning yourself only for your husband. Amen. Ai alvo so lo ofu fa tau mo lo ofu lo lo. Ai alvo so me so ofu impress ai lo tane. Amen. Number 8, prepare yourself at all times to meet the desires of your husband sexually. Eu a forma mai. Ang kele ai si kai me fai al excuse for finger. Yo, mana olo to lua, ya lai fa mai. Le va, fia moe. Mar kele no excuse. Tina, o la maka fa vai oko, ele se mele anga le mele, wo uma na fa mama fa pa ia le tua e lo ngali. Ya e mama lama, ia ta fa yo ia ka fa. A wa le mele fa le va. Pero ni sipo, le va. So ke yo. Da fa ala ka mai ki. Fai ala umera. Ke ia wa la ku lo ko lo e ole va e le sin ke mai. I'm ready all the time. All the time I'm ready. Ya lu e lo ko lu. Ya nga sa lu la ia le malau sa peru malau ko. Ya a wa ka malo fa ya ku ya ki fa mai wa le va wa fi mo le fa ala ka mai. Ya wala. Ala me wa ko sa malau sa peru. Al maka fa yo ila wa yo ko.
Ele kala ngoa fa ia ki fai au ia mea. So le a ki ale fa fika au le kupu le au. Ale o gel kaimi. Ele ai ele ko ka fia me yo me ka unha o ka ko. Yo ku sa po le va. On sa ilu le va. Ya wa le mele manga mia. Ya keep le lo relationship. Ya awang I frustrated ka malo. Wa fai ala o mea. Yesu so amal ko alu ka malo ya ngai ko sa ho le malo sa pelu malo ko. Wa le ngo ngari la mo ma so fa le mea. Wa ke le no o si ka ka me. Ke fa mai ya pa wa me ke manga o. Ya over ka malo fa. Angal me nga ling fa lo ko lu. Ngala nga mai oi. Yeah, amen. Number 9, do not hide or cover up anything that your husband should know for the benefit of you and your children at the church. Why? So se mea lava, aua le nganga se mea ka kaunga I loa lo ko lua. Wele mea lava pia. Ya po se mea se wele aua nganga fa pia. Aua ka ue ko inga, aua ka ue ko inga, aua ka ue ke unga I loa. Wa ye se kai mwele. Ka ke ia nga pai vo se me o fa kia so. Ai le kalongo mai nga me. Ma ia nga halongo le kalongo o musu fo ia. O fa ku ia se ra le me nga. E ka kaunga pasi the information I lo ko lu. Au nga. And lastly, relationship or ka ma lo mo finge fa fonga mai. Mo ko ni tolo mta pa su tolo. E fa upo e iva o fa ipo ono le iva. A fonga mai. Akape love your husband and wife. Kama loa mo finge ia kango akape ole unconditional love. Or kama loa akape aku fo finge ala foi akape mo fo finge kama loa. No winga unconditional ku le lo for kama loa. Ala foi unconditional mo foi le lo for finge. Renew, restore, refresh, refire, rekindle your love for one another because of God. Number 2, submit it to each other. Eleva pea ngat vervinge submit maar ka kau nga ise kai me ke submit jy al vervinge. Yo ele me la na alfine wa eleva pea la fai nga me ke manga o ya eleva pea la flafo nga okupe lo kama ya fa fe hor kama vervinge ka nga la flafo okupe kama vervinge. Number 3, perfect unity. No stress, no pressure, no unforgiveness. Both have a clear heart and conscience. No striving, no struggles, no quarreling. Au worka we misa, au worka. Fika le kai mele ke lua misa ai. Ma le kai mele ke lua fa uai. Ma le kai mele ke fa longu wa makua I pample adrenaline lo kingo lo wika. O e ke ala I vol kai wa ka vale lo fa ku le sa ma lo kinga inga nge. Ai anga fa pe e au ke lua misa. Mango ke moe file moe ala malo si merkaya. Amen. Yo o le kela la si kemi a fa lungo lo ka vela me lo ke nge o ko lo. Later on. Awa ke va e kasi lo le upo mamulu o le lo kunga o le ko e mo ko le lo ko ka fiu ai le ala o sai fo e ba o sei uma sei e ka ku down awa ke fa o le kanga e ke ika no e mamulu sa o you can't hold it le ala wa kunga e uma fonga o ka wa makanga o mlalo lang ai sidi lo file mo ele ki on va marku si pa ia a ika mo fo ialo ma fa. Amen. Number 4, share the blessing. Whatever blessing, acknowledge and share. Don't be selfish. Number 5, share your problems. Share the load or the problem le problem le kupu. Number 6, protect each other. Not talking behind each other's back. Don't criticize your partner, your husband or your wife in front of people. Wa isi kangaka. So le o ka kiofo. Kusa haru fale hanga long ko lu isi kangaka. A o long ia ko lu sa ka nga u fa ia. E o penga ke ngo fo mai nga lo nga nga fa ke alu kuiri sai lo ko lu mai alu ka uma mele nga lu ko lu o lisi ai nga le o
ngai la ku vai ngai la ku ngoi ki fia ai ngai la ku le kala ngo fo lo ko ai la ku ai uma me ai la sa uri au ke pisa fo lo ko al me ali chika ngai la ku fia ai le sia ngai fo le fai fo kala so ko ile la ai ngau mali ngai ai o kele me uma me ai la inga la ngo ingo mali ai ngala ya au ko lo mali ai ngala le me la ku pu ya o lu ya mo konito mta po fitu fa po tolu o le lima your romantic fai kau ma mo your romantic life tu le tane ile avale le angale le te tawai ia fa pe fo ile avai le tane ele pule le avai lona lavatino na o le tane e fa pe fo ile tane ele pule ia i lona lavatino na o le ava au ane fa fiti le tasi se i lona lava lua te loto nga tasi ia na yaso ina ia o lua fa sa le lungali mafkanga le lungali kama markinga e kere pule lo kingo e pule lo ko lo kingo se va fonga mai vai oko o me ia ke va peso mai e sa lo ka kingo lo ka va longo ka o mai pasta le la o vai aku e ka ka e lo la ngo le sile ma fo angal me le nga kele mo ngari ma so fa ya e ma le me po la lo le va po e pule lo ko lo kingo yo e lo musu ave lo kingo lo ko ia e ki fie ki alo ave se ka lo ko o lo kingo it belong to your husband or your wife. Amen. Number 8, continue to give and receive gifts for special occasions. Yo let's see that le me makwai encourage ka ko e fa au ka ko o makwai fe yo la me yo o kere masangi me o kere longia sofa o si kai me ka me se oh, happy birthday. Ui. Ole ale mele ku mai. Ono wa sofa ke le mangku nga nyo sofa. Ke le mangku o anniversary ya ke eva me so. O mangku mo ka anniversary fa. Oi ya. Ya ele me la va ki. But ole ke le ole impact ole mele. Pe afa pe ma fai o ka ngoi fai even just small. Me alo fai ka ngoi fai so jolu. Yeah, we are all guilty, but it's something that we need to practice. It will improve our marriage. I tell you, there's a lot that can make our marriage better, much better than it is now. We know le ke leo me na so swani mai le nganga le tua mo u fa fi kai ngi kan ko William. Wa William, o ke ba ko o mata upu ye tela no ya ile ya ungali. Ya o maka upele lo ke ala vai ngi fai fe au wai le e mo se kala ngoi ve mai se o mele hanga me nga e kala ngoi lu ya o ke fa ku le maso so fo ngari le maso so fa but I know for le o me ye ka unga o itato and I know like William said o ka ngaka ile me le fe me ku si pa ia mala malama tangata mala malama tangata ia o ngale le yero la ko ngari amen. Hoping that this will help you. So you go home and look after your marriage. Ele ai se me piko silinga fia ele akua ele manguio le lo ngari manguia masilu fanga. Au te fatu le manguio ka me fa longo lango le staple le lo ngari. A staple lo ngari ma le lo ngari. Mau ki ngoe o lai foka mai ke kilo le kama ma ki nga la mera fa. Ia nga fa pe nga vo ile nga folo ko ile ya ka mai ai fo ngi feilo so ngali ia u ia ke mita inga ngame but kilo o ile me ke lo inga ma fa inga ka ka develop ile lo ngali amen ta jo chulo imenefia